Zdravo narode, hajde da napravimo kuglov. Kao prvo odvojimo 200 g šećera, dodamo 150 g maslaca, šećer i maslac dobro umutimo mikserom, zatim dodajemo 4 komada jaja postepeno, dodamo i malo soli, tu je i kisela pavlaka, pakovanje od 200 g, dodamo i aromu vanilije, postepeno dodajemo 200 g brašna, zatim jednu kesicu praška za pecivo. Kao dodatak tu je i 100 g čoko bananice koje izlomimo, jedan dio smjese odvojimo u drugu posudu i dodamo 100 g smjese kakao praha i čokolade u prahu. Kalup pripremimo tako što ga premažemo maslacem i pospijemo malo brašna. Obje smjese odvojeno stavljamo u kalup, kombinujemo svijetlu i tamnu smjesu, pečemo 45 minuta na 170 stepeni. Kuglov nakon pečenja ostavimo malo da se ohladi, pospijemo šećerom u prahu i ukrasimo topljenim čokoladnim sirupom. I naravno slijedi degustacija. Prijatno!